Достар, бүгін біз Қырымның ең балабан лабиринтке келдік. Вау, назыл ажайып бір ел. Кеттім кімында. Дұғыру, кеттік. О, батут. Әлі екен секірек, бақайық кім yüksекше. 1, 2, 3. Пекшет. О, не дешін. Кел анда барайық. Анда не бар? Мен әлеттен қачам. Айтманыз. Солғай да саға. Саға барайым. Ол мені тапмас. Ешітесіңіз мұ? Алие мені чағыра. Алие, қайдасың? Алие, тапып боламайым. Алие, сен төбеде? Сен анда насыл тұрмаштың? Ағылам, ашымды келерім. Пемпе ярдымға келе. Насыл böyle oldu? Yıkıyın. Aliye, men mındam, қайдасың? Пемпе. Aliye, таптым сені. Сен пек қорықтың. Ama mında korkunçlu yer değil. Bak, ne deyim kile. Nasıl meraklı eğlence. Gelin ayık. Gel. Wow, ne deyim Wow. Wow. Ne de güzel. Men açıldım. Gel şimdi barayık ve bir lezzetli aşlar alayık. Gel. Kana gidemiz. Wow! Ne kadar çok dondurma var. Tap açıldım. Gel şimdi seçeyik. Sen nasıl söyle istersin? Bubblegum. Bubblegum? Ne de meraklı o pembe iste. Men ise vişne dondurmanı isteyeyim. Ne de lezzetli olacak. Ne de güzel. Dostlar, bu dondurma. Siz de aytınız dondurma. Dondurma. Wow! Bakınız nasıl babal bakşış bizde getirdiler. Bu sepet o meyvelerle dolu. Dostlar, siz de aytınız sepet. Sepet. Aferin. İçinde ne var? Geliniz bakayım. Geliniz. Bu alma. O yeşil tüste. Alma togerek şeklinde. Bakınız. Alma direkt diyorsa. Dostlar, siz almanı seviyorsunuz mu? Ben de pek seviyorum. Siz de aytınız. Alma. Bu armut. Ne de güzel. O sarı tüste. O da direkt diyorsa. Bahçede siz de aytınız. Armut. Nasıl kokuyor? Kana. Muz. Bakınız. 1, 2, 3 tane muz. O uzun ve sarı tüste. Siz de aytınız. Muz. Şeftali. O sarı ve kırmızı tüste. 2 tane. 2 tane şeftali. Siz de aytınız. Şeftali. Maşallah. Ve sonki yüzüm. Bakınız, bu yüzüm mor tüste. Ne de acayip. Men yüzümü pek seveyim. Siz de aytınız. Yüzüm.
Мана бойле бір сепет мейваларнен. Шымды оларны ашай жақмыз. Сен істейсің ашамаға? Мен де пек істейім. Аштатлы бізге олсын. Біз есі сіздеріне сағық ашамыз. Достлар, көрішкенде, пен-пенен олыңыз.